sin be zo se na bon cha ben lem ne bin tu ni that 9 May 2026 a hita in tunin zong igam sung thil so za chom chom au min hi cho zong hi mi pin i het theine divin hil chet na in bol ke no hitin mi tampi hin igam sung inam sunga hi thil di lo ta ta a hi lo vai le thu di lo ta ta hung ki thana hi zong le ina ta san jivin a hi lo vai le narrative hi ipilang panga hei ding ham ti hi he thim ji po ben hi ji chun igam inamen tu le tu a itup idoi pau hi thil neu a hi ta po in kuki CHATEN akhanga ki hiel na inei theina diwa chu TOHGON kinei a hi ta in hi ji chun mi pi zo si lam kai si si ngan se lawa mi pin zong iti pan ila wa mi pin I to banga TOHGON inei diu ham ti pa hi I het chet wanga in hi chi hi mi pi I ha no wa mi pin lam di in zo no wa hi le I lam kai ho zong hat thei ding a hin la I lam kai ho si si ngan se wa mi pin pan phatita a lam kai za thop dan I thip lo wa hi le chun I chan ham khana I nam sunga vai hop dan hi hen I nam sunga min ei sei si na ho hi hen I nam sunga pan ila na ho hi I chan ham khana la sam thei ei ji in tu le tu a hi I chen khom piu I zit I ve a ho hin I ati le kuki CHATEN thiem mo na akimodo theidem I ati le thiem mo aki chan sa theidem ti a hi pan lazing lai a hi ji win mi pi zo si zong lim ge cha le pathen hepuma kal I su nova igam inamin atup adoi pa hi thil neu a hi ta poi hi chi ho hi a hi thei chana kanampi kipallo na ding te ya vai ka homa thu ka sei thei na ding ti a hi TOHGON inei phan wa hi tai ti hi ka sei do no men tu ni topic nga hin sei deu a hi le Eastern Kuki Chiefs Association hon condemn a hin bol now MLA tangkhul MLA khat phungzala MLA khat leisio kitipa leisio casing in thu seina ananei na chunga Eastern Kuki Chiefs Association hon si neina lang neina na nein thu adi lo ta in vai na homin nami pi ho hoita a nami pi vote hin pi ho chunga thu di ta vai hom lova si neina lang neina nei puma vai na hom hi ke hon phamo ka sawe tia DEMNA hin bol na chung chango hin hil che deu hin tin chule sahil ka in zong tuni ni khoti taw tin tuni a zong hi ama hon zong pon lap nampi pon lap dop do na a hin nei deu a hitan ti zu khai do na a hin nei deu mi pi masanga in nampi pon lap chu sahil ka in nampi pon lap chu I tabang ham a hi lawai le nampin hi chi hi I nampi pon lap a hi tai ti a khaido na a hin nei ding mi pi ho pom thei ding a hi ta chu phon lat na ho chong anei go ta ve ti hi mu a hi in hi thei han lang mun tin hang tin gam kai tina kuki CHATEN chen na zo se ai ki ho khom ji han lang hi cho to bang hi connection phateta ki nei han lang I phone do ni ho bang hi ki bang han lang lo pi ta thu pi ta ki bol theile I zat I chen khom pi zat dang nam dang ho jong hin kuki CHATEN hi ti hin aki gel mai mai a hin la ama ho pi hi chi chan ge ge a hi ta ve ti pa hi a het thei deu a hi na hin le ho hi na khat I to wa hi le pan khom ding iti jiwang wa lam kai hon jong vai I hop tiengole THAKHAT na muntina kuki CHATEN na zo sia THAKHAT na bolding ti ta lo hin eima gam kai sunga vai I hop mo wa lam ka gam kai khat sunga lam kai khat in lungel hoi ta ne ya hi zong le lam kai dang ho ser ta lo a hi lawai le gam kai dang ho hi nga seido ta lo vai ta chu pan ila pau hi wang neu cha wat akisa jep na lai ti hi iga phon the wa in ama san mei te gam sung neu cha hin sei lo han
tuni a chu BJP leader khanin party a kona haina lekha anapi in hichi government hi affair a hitai hichi Manipur government a hi lawai le Indian government in vai a hop na Manipur gam kai sunga vai a hop na hi affair a hitan ken gadai pon hizi chun mi pi lungdei bangana katong thei pon mi pi a dinga hlen mi pin ke hi mi pi dinga hlen do ai koi wa hi in a hin la tu ni a mi pi dinga vai ka hop thei lawa hi le kapan mon hi mo se hi ti a chu aman jong apan mona ko na hi haina lekha anapi ti chu mo ahin hi chi chu koi ham tele ilangbam Johnson kiti BJP Manipur gam kaya dinga BJP spokesperson a apan sao ahi in aman anasaina a chahile hi 2022 election laya pan analyzing ka hi in ahin la May 3 2023 pana hi mi pi hon mi pin adei banga leader hon vai ke hom talo aban le aphat chenga BJP government in Manipur gamsung boina sanga politics lang boy pi a mi pi lungdei banga vai hom lova a party zo angai kho ze in ken hichi BJP a hi spokesperson kahina na to hi pan tongzom thei ta pung hizi chun gang theilam pena resign ka ki bolding a hi ti a haina lekha ho ana pilut ni ti chu iga mu thei devin phon do a hi ta in tu le to a hi meitei ho hi ama ho jing jong hi kito talo avai hop danu jong hi ama hon jong dei talo a hi ve ti pa chu neu cha iga phon the wa hin chule zan hilanga thil so ho jong chu het de wa hi in zani masa a nasata a tangkhul ho khothum zen hung ki bulu a thal izan ham khat ana ki kap do thal chang izan ham khat ana ki kap do na a hi news akimu dan dung zu ya cha hi le mi gup akitong kha in ho jong tampi aki hal ha hi chi hi Myanmar le Indian border nai dunga thil so Manipur kam kai sunga thil so a hi ti a chu ana so win hi chi he so ke wa hi in zan hi a namli wangli a hi lo le choro kiti ho a thil so ho chu kiseina a hi in hi chi chunga hi MLA khat tilhen phungyal MLA pan thu ana seina a chu kuki chate ho lancha anaki halna a chu I macha ana seido lo wa hi hizi chun tu chunga hi nga velo chun tanghul ho gamkai kamjong district gamkai sunga khothum anaki hal na chunga hi tu a hi meitei hon jong hita chu ki thopi na dinga hi student kiloi khom simlai kiloi khom gup ho hin pan analawin hichi tanghul ho izan ham khat thum ki halna thum ki su boina chunga hi ki thopi na ding hin hizat pi hi ne le cha ho ki thopi na anabolovi ti hi mu ahin ho kuki chaten I chanam khan again the I tho wa I chanam khan boina I to wa meitei hon pan pi mala a hi lo le za dang nam dang in pan pi mala tu ni chan ge a hi kuki chate deldo na ding le refugee ti a hi ngo na I bol wa narco terrorist ti wa agam kai sunga drugs bol jong kuki chate si dana hi hita chu ngo na I bol wa agam sunga deldo theina ding le mo chan theina ding bo hi TOHGON ane wa hi in ahin la zani masala thil so je a chu student kiloi khom na za chom ho hin hi chi mei dei keu hi lo chong za dang nam dang ho jong za wa hi win hi chi kiloi khom na ho chun tu a hi namli wangli kiti ho hi chi gam kaya in le lo ki hal pi na chunga hi ki thopi na ding ni le cha ho jong ana pi ti hi mu ai ni cha ko na jong hi mei te le tangkhul apang ko me I chan ge ham khana ki thovin heta chu ku ki cha te chunga hi eng sit
hi lo le Kuki chate gam hi la pi na dinga TOHGON anei ti chu hi chi zong hi a phot chet na khat a hi in hi chi chung chu na chu Eastern Kuki Chief Association hon jang press release khat a hin bol na wa a seu cha hi le Eastern Kuki Chief Association hon jang DEMNA sangta ka bol lovi azi chu hi chi MLA Leisio in an ami pi ho chunga dan di lo ta vaya homa thu seina anei na hi si neina lang neina nei puma new so a thu an sei ho hi ke hon ka dei po ve azi chu lancha ki hal hi chi lancha ki ti ho chu het de wain hi chi ho ki hala hi chi MLA pa hi thip be en omin hi chi Kuki ho ahung ki hal ha a in le lo ho kisu sit pi a chu a khomi ho chu innocent ta hi ven a hin la hi chi MLA pa hin I ma cha seido lovin ana umin tu hin tangkhul ho kho namli choro wali wangli kiti ho ahung ki hal phanen ama ho own community a hi thu seina za chom a hin bolin community khat kina theina dinga TOHGON anei pa hi Eastern Kuki Chief Association hon phamo kasawe izi inam til MLA anate la ya chu ama ho community ti chu tangkhul community bovin a vote a hipo in hi chi gamkai sunga kamjong district gamkai di sena phungjal constituency sunga Kuki CHATEN jong ama akai ding deina a ama MLA a hi ding deina a vote anapi wa hi in a hin la tu ni a hi chi MLA pan mi pin anato sot pan tu ni a khat le khat community khat le khat ki ka chamna a seita si a khat le khat ki to mo theina ding khat I ma cha sa lawa khat na sata a choi san pa hi Kuki Chief Association hon nasata DEMNA kanei win phamo jong ka sawin mi pi representative khatnin hi chi to banga community le community ki ka khat le khat kina theina dinga TOHGON ne ya si neina lang neina vai a hop pa wang hi Eastern Kuki Chief Association hon phamo ka sawi hiti a hi vai a hop pi a hi la agam sunga chamna jong pontin community ni ki ka azong peaceful ta a chen khom thein ho jong hung ha sading a hi zi chun leader khat hi a hi le igam sunga chamna le lungmon na a uma khat la khat ki to ta vai hop na khat ngam ta anei to ka in hi chi gam kai sunga community khat la khat ki ka a ki chamna ki lungsi na ki ngai lut na ho thailo ding a hi ti ho jong hi Dunia Eastern Kuki Chief Association hon jang MLA pa DEMNA nasata in anabolovi ti chu het theine divai ga phon wa in chule Sinakeithei hon jang zan hi a chu thu so khat anabolovin hi chi wa ama hon ki pa thu aseina pau athu chang hi ina sim so ke diu ga sanin social media za choma jong chu ina mu te diu a hi chi wa asei pau hi Seijang village kiti hi eho ho hidinga hi kata sanin hi chi koima do na jong ka nei di point hin la hi chi news I ga simding ko no wa chu kaga muza men hi ji a chu ka hin dop lut hi in hi chi Seijang village ho hin anna ki ha tho pi le oham a hi lo le pi na bol pi oham wang chu hi chi letara jong he a sei di po ven a hin la nei ki tho pi naw na phat na ho hi ke hon ka hei lo de wa hi iti lai hi jong le nang ho phat dan le nang ho nei ki tho pi dan ho hi sumel po wingi ti a thu pha a sei naw thu pha a choi na ho hi anal he zingen a hin la I to banga pan ala ham ti hi a ki hepun nga Seijang village ho jong hi e ho mi hi wa e ho a hi kha a hi le e mi ho a hi kha a hi le kanam mi te ho email ma dinga thilpha bola email mo ho Kipah a hi nai a hin la hi chi a hi inam pin molso na ki nei loading phat khat le
inam mi adinga la sapna khat hungi theiding a in hizi chun a hi theai le inam pi to din khom khela ni in sung mi to kilung to a kholai mi kati dan chu kholai mi to ki to a in sung mi dem sanga chu in sung to ki to chana umzo chu thilpha a hi ti chu iga he theidewa kaga sei a in ama ho wang hi Seijang village hon a bol pi dan hi akipa le jeng wen cheba athu sei ho nang hon hi tani ki tho piu nei pan pi ho hi kadam sung vin zong sumil tapo wingi ti ho chan ge ya hi kipa thu a sei wa hi ti chu neu cha iga he tem theina diwa hin sei wa hi in chule JCB owner le driver ho dinga thu so khat Songpi district nga hi het sa na ahung ki bolin ahung lungding that 10 May 2026 Sunday ni ho e ho zong hi Sunday ni ho meeting ball ho zong hi in ball pan kit tawen Christian chate hi ven a hi thei chana Sunday ni ho hi hi chi to bang meeting nei na ding a hi lovai le ki ho khom na ding ho awang hi ball da lew hen I Christian sa kho to zong ki to zap ding ham ti chu lam kai ho hi nga kaga tep thei hin tin nga Sunday ni ho le member zo si meeting nei khom ding ti lunggel TOHGON ahung ki nei in chito kilhon chun lamka songpi district sunga JCB mahazon hi hen driver hi zong le kimu to khomna red chungchang ti chu JCB imanting le asum red ho asaina wen sumpi ding pungka khana hi zat ti ho kisei ho red ho asaina wa in red chungchang thu le Amy JCB association to kisai a meeting alo thailo ta je in alo thailo ta je in nangma mahazon le driver zauna amun le aphat ahung zau te ding in kitiem ovi ti ngama hoin amun hi Pauline Com restaurant mun hi ding ti hi bolvin aban le aphat hi le pung som le ni lekima hi ta chu aphat hi pat ding hi ti jong hi het sa na hin bolvi ti chu JCB mahazon le driver ho het dinga inam sunga driver ho le mahazon ho dinga het thei dinga iga phone wa hi in chule tunia chu combined force ho center force le state force on jong operation anabol kit novin hichi operation anabol na wa chu galman cha tampi zong anamando veti a in hichi anabol now hi Thursday zan hi ni kho a chu operation anabol wa hi tain zan hi masa ti taute zan hi masa a chu operation anabol wa hi in hichi operation anabol na mun hi hengbung hills range a hi hengbung hlang dunga hi Sanapati gam kai sunga hi hita cho operation anabol na wa hi center force le state force in mancha le thalchang tampi zong anamando vi ti chu mo hi in iga he the divin a khat na hi rifle ni 22 rifle with magazine ti chu a magazine to anamat thawin aban le 303 khat rifle 303 rifle khat magazine to anam mudo ovin aban kitna hi MP5 thal khat le magazine mando kit viti hi in aban kitna hi AK47 khat le a magazine anamando kit viti hi in abana angana chu hi le local made bull action ti chu ehon cartouche isiam ho tina ahin icho kholi anamando win aban kitna hi le shotgun kisim thu local made tina ahin ti chu eho local kisim thu ho shotgun ho khat anamando kit viti ahin abana hi le pistol 32 pistol thum le amagzin ho jong anamando win aban kitna hi 22 pistol amagzin ho to ni anamando kin win abana hi achang ti chu amu ho som sagi le ko
thal chang za chom ti chu hi chiwa in sei ho cartouche chang hi ta hi lo le rifle chang hi ta AK chang hi ta hi chu ho se hi som sagi la ko lang jong anaman do win chule empty case akikap do zo na nung sa som le thum jong anamu thawe ti chu center force ho akona mu ahi ti ika phon do hintin aban le igam sung inam sunga thil khat hung so kit cha hile north east live phone tunia chu news a nasata hin the za akinven hi chi a hin the za au chu a hi le lamka tuibong chochan pur zo venga hi pasal khat anamanu vin hi chi pasal amat pau hi KNA-B Burma gam sunga ho kahi ti a hi kiphona anei ti a hita chu north east life a hi anaki so do a hi in hi chi KNA-B ho ngo na anabol ki ta je wa chu KNA-B hon jong su thin na a hin nei ki novin hi chi to banga a news nei ho hin simdo hen lang hele no mo sa le jing de wa hin aji chu KNA-B ho jong lunghang le dan wa hin unprofessional ti lewa hi aseo a hi heta chu news hen khanin imacha athu chin helova KNA-B a hi lo la organization min su sit na dinga hi chi to banga TOHGON anei ji ho a hi lo la thu adi lo helova imacha approve evidence zilava hita KNA-B su min sit na dinga azat hung ki seiji ho hi ahi theya hi le ngau hen hi chito banga KNA-B in Burma gam sunga mission kine hi in ahin la India gam kai sung India North East gam kai sunga KNA-B su min sit na dinga phat chenga KNA-B min kijang ji hi hi ke hon phamo ka sawi chule media hon jong itiam khana hi chi to banga thu phone inei di wa hi le approve evidence ho lama saw hanlang ti ki zopna anei ham adi lo phaten khol phot no hanlang hita chu phung hen ti a jong hi media house ho jong gi na ahin bol ve ti chu het theine diwa I phone wa hi in KNA-B hon hi chiwa ki man pa hi KNA-B to akimat na ima umpon Burma gam sunga ko na hung ho zo si chu KNA-B jong hidi lo hi ti a hi su the na khat ahin bolovi ti chu mo ai alang khat langa behind the truth ti holoi hin thu ahin sei ki novin ama ho hin WhatsApp mangcha thu sei ji wa hin het letter anei lam jong ka pon ahi lawai het letter mangcha jong hi letter het ho mangcha jong hi imacha ahin so di povin hita chu WhatsApp group ho mangcha ama ho group ma hi ahin the thang ki novin hichiwa ama hon aseina wa hi ahile research and analyze wing ti a hi behind the truth mina hi thu so ahin bol wa in hichiwa KNA-B ahi ti a kiman pa hi KNA-B ahi pon ama hi CDF ho tonjang kiti het de wahin Chin state sunga tonjang Zou galsat ho hichi ho ahi win hizi chun ama hi tu le tu ahi suti kila a chen namun chochan pur zo veng zona hung ahi in hizi chun hichi hi report anam pi dung zui wa chu anamat nu ahi ama hi volunteer ho ahi tua kolgam sunga zotal ati ho hichi volunteer ho CVDF zotal volunteer pang Burma gam sunga tonjang kholanga hi ahi in ahin la ama ho hi Eastern command ZRA ho to kikap to aphat chenga ZRA ho sumin sedinga TOHGON nei ho ahi vi ti ahi behind the truth ho hin hita chu CDF ho ahi CDF member khat ahi ti ahi ngo na ahin bol kitni ti a chu lekha mu ahi kinin media hon ana say now North East life hon a say now wa cha hi le ama hi KNA-B ahi ti ahin KNA-B hon ke ho mi ahi poi
media hon a hi thei a hi le evidence thudi pa seivin hi chi adi lo don lova imadon don seiding a hi poi ti a hi thu seina a hin nei zo wa to a hi behind the truth ho hin CDF a pang a hi in ama hi zotal volunteer a pang a hi in tonjang kho a pansa a hi in tu le tu a hi suti kila a chen namun zoveng churchan pura hi hunga hi ta chu kichol damdinga hung a hi in hi chi a hung na a hi police hon pistor khat to anamat thau a hi ti a chu behind the truth ho hin thupon a hin bol ke vi ti jong chu mo a hin hi chi behind the truth hon hi chi to banga CDF ho a hi tonjang kho a pansa hi ti a ngo na a hin bol phat nu wa chu ZYO hon Zou Youth Organization Zou Veng unit in su thin na a hin nei kin a hi lo le condemnation to a behind the truth hon di lo ta a ngo na a bol na ho le su thin na a hin bol naw le kha jong a hin so do vin ama hon a sei na wa chu a hi le Mr. Lalthang Zon kiti hi kei ho khosunga a umpon hi chi to banga zoveng su min se na ding le zo ho ngo na ki bol pa hi ZYO a hi in UZO a hi in kei hon phamo ka sa ve hi ji chun thil hi adi hello hi la thudi lo ta a community khat etem ki bola thu ki sei pa wang hi a hi thei a hi la avelin bol daw hi ti a jong hi su then na a hin bol ke ve ti chu e het thei na diwa iga phon a hi in chole tu ni kho a hi pungsom la khat la la khun kampopi Sadar Hills kam kai sunga sahil ka ho lam kai na a pon nampi pon la khaido na jong program nei ding a hi bi ti hi mu a hin a bol phale jeng win sahil ka ho na to banga hi mun tina leader ho cs lam kai hi hen ai lo le kuki chate I che na zo sewa hi tu ni a sahil ka hon na ato banga hi ki ho to hanla ni khat hi ki fix thei hanlang kuki chate I che now district zo se I na zo se wa hi nampi igam inam adinga hi chito bang nampi pon lap anakinai khalo tu chunga inampi kilung khat ta a pon lap khat pom dinga iga thulu naw jong hi athupi a hi in hizi chun thupi ta mun tina kuki chate chen na zo sia ki khai do han lang hele alo pi ding dan hi ei ho history kuki chate thusima jong ji lut a hi ding ji a chu hi chi ho to bang hi lo pi ta I bol ji deu hi deisa a hi in a hin la tunia sahil ka hon ama ho gam kai bo Sadar Hills district sung bawa TOHGON aneyo ahita zi chun I machala ki sai thei pon hi jong le namlam kai hon jong phaten ge lohitin tu ni a ikal son naw I TOHGON ho I thil bol zo seu hi kuki history a ding a hitan ka kuki khang thusima a bona hiung ki zi lu ding tua I hon I macha gel hi jong le hen akhang generation izat ham khat chan ge a hi tu ni ina to ho pa hi abona hung ki zi lu ding a hi zi chun ina to ho hi mo mai in bol lovin kilung to ta in mun khatna thakhatna bol thei ji lew han wang chu inampi adinga jong phan tin history jong chu akizi ding dan hung hoi ding a hi ti pa chu iga sai thewa hi in a hi le zing tu ni ho pung som la khat teng la hin sahil ka lam kai na a kampo pi district sunga nampi pon la khaido na ho jong hi manding a hi ti hi phondo na ahin bolvin hi chi amunding a hi le KCC community hall kampo pi headquarter a
nei ding a hi ti chu mi pin iga het the ne diwa in phon wa hi in a program ho jong phate ta in ama wen a ki god vin koin pan ala ding ham koin taw na nei ding ham ti ho jong phate ta hi chewa hi in chule holim na nei ding a hi KZC ho a hi in Kuki in P Manipur a hi in KSO ho a hi vin ama hon jong hi chi pon lap ahung ki sim do na chung chang ho jong hi phateta a holim na NAP di wa hi in a gam kai to kinaya a hi lo hi chi gam kai a hon jong ga zaw hi tin gang ai hlaleu han wang ei ho ding a jong thil pha chom hin mai the hi ti chu iga phon be kit hin tin hi chi inam pin pon lap khat inei pau hi inam se pai ho jong kilung to theina ding le inam se pai ho zo sin jong amuna ama organization min chom choma pon lap anei pau hi phamo akisa in kilung khat na nam khat thisan khat i hi naw vetsa na a pon lap khat imat diwahi ti a UPF KNO zaw na a ki ho na anakinei pa chu tu ai sut job hong hiding a hi ta in UPF hi hen KNO hi hen hi ta chu mun tina nam se pai ho zo sen jong a hin man dewa hi in hi china a katep nom khat chu a hi le hi chiwa video hi imu dewa hin hi chi nam pi pon lap chu a hi ta in alaya hi star hi a hin logo pa hi a hi le hi chi chunga e hon kuki ham a hi lawai le I organization min ham izi pa wang hi kidei bi se lo a hi lawai le kilomo akisa zamin ngizi chun a hi theya hi le inam pi pon lap hi chi star chung ho a hi ima cha ji daw hi tin a hin la a color hi iman no mo wa hi la chon hi chi ga velo chon imu thei deu hi in ngi chi to banga ki ji pol ho wang bol daw hi tin ita cross ki koi ho a hi lo wa hi le logo lo hi la cross ki mo koi ho a color ho mai ki mang ho cho hi le chon a ho pon a hin la tu ni a hi chi inam pi pon lap hin sim do le tup le doi nei ho hin ipi tup le doi a nei hom ti le nam organization min jong ji loadinga hi ta hi Kuki Army ti a hi mo ji jing ding hi chi hi nam se pai zo sin za khom ding ama organization ti lo wa chu Kuki Army khat kai be Kuki nam se pai khat kai ti ki het na dinga hi chu to bang bets asimo a hi ji chun a hi thei le iflek hi za bol hi tin a flag chunga eima organization min za chom ho chu ji loading in jong nam se pai ho jong iga kiti movin a hi chi chan chu tu ni Kuki News mang cha a igam sung inam sunga thil hung ho le thil dan ho I het thim na diwa hil chet na in bol ho hin tin tu ni Kuki News sin ve a hin ngai hlo zo se na chung chi win ka Kipah in na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen